Velika, kažu, radost za poljoprivrednike iz Novog Pazara, Sjenice i Tutina. Europrogres želi pomoći udruženjima i zadrugama. Poljoprivrednicima treba znanje. Imamo poljoprivrednu savjetodavnu službu koja je uvijek sa nama, koja nam pokaže, koja nam daje znanje. Mi imamo zemlju, imamo radnu snagu, imamo preko više od 6 članova po poljoprivrednom gazdinstvu, ali nam nedostaje veština u radu, znači radna navika i znanje da bi se to pravilno uradilo i iskoristilo. Znanje i umjeće mogu pomoći, ali bez konkretnog i kvalitetnog poticaja teško je uspjeti. Nalazimo se, ali posticaji nam pomažu mnogo u svemu tome. Ja mislim da i neki 80 do 90% posticaja koje dobivamo od države nam spremaju hranu za ovcu. Je li to dovoljno? Pa baš da je dovoljno i nije, ali snalazimo se, kako znam i umijemo svi mi. A pomoć sa grantom od oko 280.000 eura dobro će doći, pogotovo rasporedi li se fer i korektno. Europrogres ima svoje kriterijume, po njima će biti raspisan javni poziv koji je danas predstavljen. Svi predstavnici, znači udruženja, zadruga će aplicirati, ona aplicirana dokumentacija koja bude najbolja ocenjena sigurno će dobiti. I dok se pokušava pomoći poljoprivrednicima u tužiteljstvu, proces koji će potrajati gotovo 600 gazdinstava prije nekoliko mjeseci u Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, ugašeno. Svako stoji iza svog postupka, mi smo tu da pomognemo koliko budemo mogli da izlobiramo, da li će moći to. Opet kažem, ko je, znači, da kažem, nevin, ko je odradio čisto, ako ima u lancu dokumentacije, stizanje do trezora, da je neko nečasne radnje uradio, treba njih sankcionisati, a ne poljoprivrednike. Koliko ste dosta uspjeli u tom lobiranju? Pa vidit ćemo. I dok se lobira, ljudi iz neznanja, greške ili prevare, što će opet pravosuđe utvrditi, ostali bez subvencija.